Iaka Semifinal Mawshun jong Riwar League kebala peniai dak Riwar Mengi Football Association hapdeng Mawshun FC bat Pynursla United menta kasi khasau tarik Julai adal pusan laha ban pensang eno nakadau kajing Pynthut jong Kamariang. Hak ialehkai hak kelas step Mawshun bat Pynursla Clio banyak tep marji gol Henry hawapai second half juga ke game omla syu bandang peteng cekman namar ke jujur palan Lapbah kumta nak lengkino peniai ipen bench ban ialehkai pat sasisin biang ya kan kamas kaba kami bat Pynthut mendaga Sngi bat ya ka tarik ban ialehkai yang kin sapen bena kam hadin kublai shibun.